تماشاوان هجا سیاست روسیا لروجاوای کردستانی لسوریا ام در باسی یاروسلاویا روسیا دبن میرزاد حزم چاودری سیاسی جه باشاری یاروسلاو لگل منه دنباش که میرزاد که میرزاد دخوازم جوی پر سیدس پی بکم نهاف چندین جاران لاوروف دما داویده دجبريا خو قريداي حبونا امريكا ليب طيبتي قريداي روشا كرجيتي من زمان قالوا روسيا دجبري ستاتوي كردي لروجاواي كردستانيه كي مرزات بريان دم باش تو عمو تماشوان هجارة سياسة روسيا براستي دبارچان دبه سياسة روسيا منير سياسة ويا دور سياسة نيزك يعني اینا هم کارم بیجن سیاست هانا کو لافروف سر شورید که لافروف خوازه وقت عربی بیجه جس نباده امریکا بکی یعنی خوازه فهم بکی امریکا چی بیجه امریکا چه خواسته که خوش پیش روجی راه یعنی اجارت خوازه به ارتاق خوی هاند اسیتان را ایران را ترکیه را بیجه ون چاود بینن و یعنی چاره سریا که کردی کو دینن جدا کردن کوچه به دست امریکا نه دست ما روس دنیره روس به حالا که دنیره خواسته تجربه خود سوریه دو بماشینه تجربه خود نجح بکش بر دولت کمینه کو اجدار و حدود خود درکت روسیا سوریه ته حساباندن وجلات ناوین روسیا نه امگیش که ام بیجن روسیا نه بریگل مصلحه خود دنیره ام بیجن وا کرد و عرب و روسیا رو نه هم روسیا رو هم رقم یک شورا لافروف هم فهم دکنه انه مصلحه خود دنیره که میرزاد نها دپی وندیاما وکی کردستان 24 لگل آلیین روجاوای کردستانی ده گلک جارا لسر اکرانا کردستان 24 جی وان دست نشان کریه کو روسیا خودی سکنکی زلال گریدای روجاوای کردستانی دخوازن کو روجاوای کردستانی خودی معاف به پیوندی لگل رژیمی جهبه ده دستورا سوریه یا نون ویساندناوی در روسیا رولک لیست لی بطایبتی اف پیوندین داوید دما داوید گودنا بینا موسکو و انقره و شامی در رودایی دبکو روسیا سیاست آخو برانبری پرسا کرد لروجاوای کردستانی گوهران دبه تكو مرسلا روسيا وك حمود دولة الدنيا يعني بري جانم بيشن روج تشتي فاكت رقم يك دليزي او برجوانتي روسيا قانا يعني ام بين انه سياسة دا خو غيري نا ام جهال روجاوا كردستان دا جهال هو دا از يعني غوري خاندنا من سياسة روسان را روس بري مثلا بلکه بنیزک بون نه سر کردانش بر امریکا فوبی البار روسان هی روس نخوازن او هیزی گریدای امریکا نیزک وان به حاله که اوناد بندستی امریکا دا بند به نفت و خیر واجه امریکا ره ام جوارن حرسیت و بکن حاله که دنیا روسیا نخوازه کردان برده روسیا خوشک زانه او هیزی کردی هانا کو شرد کن دروجاوای کردستان دا هیزکی معتدله هیزکی نگری دای تروره هیزکی همبر ترور شرکر همبر اوه دنیا ورتاق گریدای روسیانی وقت ترکیه وقت دولت دنیا اوه کوکی یعنی همبر قصد شرد کرد او هیزنا گریدای و هیزنا لیستا ترور دانه بار روسان یعنی روسیا تشکی به باوکی سیاسی دنیا داره سر چیروکیه يعني روسيا وتركيا واري هيرو دوستن وورتاغن بس ندج منن يعني امكارن بيجن روسيا ندج منن روسيا امكارن بيج تف تركيا هيرو ندج منن وهيرو روسيا تركيا رنا ومديد حزور يانزان دا دجمانات يك دورتاوان تركيا تشيبا ونيزك بوناوان ويسر حسابنا به يعني ام نيرنا دخوازم دوی چرچوه ده پرسکی بکم که میرزاد نها لگور آگاهدارین هاتنه بلاف کرن لی لاصقیه جوینک دناف بینا دستلاتا شامی تل آویو انگو اسرائیل ده چه بویه بناف بین کاریا روسیه
و دوی جوینه ده جهاتی آخفتن کو سوریه دا خواسته آلیکاریه جه اسرائیل کریا آلیکاریا آبوری جه جبو کو بکار به چالاکین ایرانی خباتا ایرانی لسر عردا سوریه سینوردار بکه ایرانی بکار به جعردا خوشی دور بخه یعنی روسیا ده وی سکنا خوده گلو براستی دخوازه کو ایران نها لسر عردا سوریه ایزوله ببه نرخاندنا تدوی درباره ده چکه که میرزاد او پرسه کدنه او ایران و روسیا و نه اشترط بيجم نه دوستن بس نه دجمنن جيان يعني ورق او ضغط هانك سياسي هانك بالمنطقه دا تشيد بن او تشتي هانك سياسي دا تشيبو روسيا هيش نجار ببكو تب ايران تحالفه كي تشيكي روسيا يعني عم نيرنا جيران تيوكا تب ايران هي حال بحر قزوين دا تبادل تجاري مزن دور تاوان دا هي روسيا زانه كو توازن ايران المنطقه دا تنبه نكون خب دولت امبيجن خليج جيني جبار مديكو يعني او شركي ايكونوميكي جدوتا هاند منظمه وبك دا وسعر نفطي او روسيا زانه جريدان خاطر ايران تنبه نكون دقتك الخليج بكير ادبم روسيا هم خايكي بيجم سوريا داوي يعني سينور ندينا جي ايراني را بس اما ايران داخل سوريا از بهم نکنه روسيا نکنه ویرولی تشکیش بر روسيا بر جوانتي خو رقم یک بحر گرم گینه روسيا جيفا بر جوانتي اني سر سوزنا روسان هنج اسرائيل را سوزنا روسان هنج اسرائيل را انه سينور گدينه جي ايران را ام نيرنا فتشتا نابج بر جريت يعني وسا تينر خاندن كي مرزاد كون برجبن دين موسكو وطهراني لسوريا جهبودو جاوازن جودانا بهزبونا ایرانی بهزبونا طهرانی لسر عرض سوریه نده برجبند یا روسیا ده زیده تر روسیا ده و کومبیناسیونا سیاسی دن ها افروشا سیاسی کل سوریه رو ده کو بپرسا حبونا امریکا و کرجی لروجاوای کردستانی روسیا پیوندیه که زیده تر دخوازه دناف بین اخوا انقره و شامی ده دینه او وکی آلترناتیوه کی باشتر قیاده که لروسيا ابيك شاواتي نرخاندن و شروفات لسرچيه گوبنر روسيا دا سبيكر تركيا رو دوستلغياك دانيش برنهيري دولت ناتو تشتي خو قريج بدستي تركيا تكنا بر تركيا سينورا تورا مزنه بسوريا را تركيا رولك مزن ب او باشن تروريست را و نصر را و اسلاميستان را و غريدانا كيواني مزن هي روسيا دوستلغياك بيراداني وورتلغياك بيراداني بنيرا ام بيجن روسيا بدست تركان قالك تشتا بريجان ام بدي دردور الشامي وقت قرتي بو روسان دست تركان فكر دردور حال حلب بدست تركان فكر يعني ام نيرنا او روس نهاب دست تركان قالك تشتكنا بريجان تركي دولتك حلف ناتو ده قواتك عسكري بهيزة حلف ناتو ده رقم نشاش من ضدية سي ورولكي ما زندليز تركي هيرو روسيا نهار دورة تركي استخدام دكي انه حلف ناتو ده في حال كو امريكا ام بيجن تشتكي بكي الهمبر اورتاغي كويت حلف ناتو ده نال همبر وسان سربيا اساس يجي ايران يرادليز يعني ايران يراد بيجي كو نا ومبن وتركي بي ترجرج بين نومبن وإيران به يعني جه روسيا را روسيا تخازن تشتكي ام بيجن اشتي دورتي وتنظيمي دورتي ريجيم سوريا دا وتركيا دا تشي بكي جبر روسيا تخازه يعني عم نيرنا الدنيا بشتي كورونا اقتصاديا كريزيس كي دنيا روسيا ناخذ الشرم هين دريشتر بكي وهين بيتر الجلبة وتشرع سوريا ده بفتس يعني سوريا ها روسيا ها وبباريز بحر قرم هيرو جشتي حال فريدي دنيا يعني روسيا حرب فركر وروسيا شبيش الروجر تشنا دينا تصريح لافروف جدا كرنه ونا جدا كرنه وامريكا ونا امريكا روسيا جهال اوكرانيا راه حاضر دكي بله يعني فا تصريح هيرو لافروف ده بي
هێزek Kurdan hema Lavrov xweşik zane Kurd Sûriyê Kurd me ew hîn cudakirin em negişne wê merhele cuda bibin û merhela welatekî serxwe çêkin xweşik siyasetê zanê bes ew çikê ew va tesrîhana hîro îstîxdam dike pêşberê li Amerîka digire li Ukrayna yani wek Amerîka wana ittiham dike li Amerî li Ukrayna dibêje wan hêzê cudakirinê deam dikin بله که روسیا wana bi vî va tesrîhana pêşê li wan digire. بله سپاس میرزا حازم چاودێری سیاسی ji bajarê Yaroslavî Rusyal gelme.